Ni amakuru ngiye guhera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'itangazo rireba buri munyarwanda wese cyangwa se ni itangazo ryumviswe cyangwa se ni itangazo ryavuzwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni itangazo rivuga kuri muntu wese ufite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, ubwo ndavuga indangamuntu. Umunyarwanda wese ufite indangamuntu cyangwa se uyiyumvamo ubunyarwanda cyangwa se uwumva wese ko ari umunyarwanda, ni amahirwe yagenwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse aya mahirwe arareba buri muntu wese witwa ko ari umunyarwanda. Aya mahirwe ntabwo yemerewe kuba utari umunyarwanda, ndetse umuntu utari umwenegihugu cy'u Rwanda ntago abyemerewe, ndetse biragusaba kugira ngo aya mahirwe nawe abashe kuba yakugeraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamaze kuba yaha buri muntu wese uzi ko ari umunyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Biragusaba kuba ufite imyaka 18 utari munsi y'imyaka 18. Reka turebere hamwe itangazo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje. Mbere yuko tubireba gato ariko ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, ufungure inzogera, nurangiza kandi like, nurangiza ukora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ni itangazo rireba buri munyarwanda wese, ndetse ni itangazo ryatangajwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni itangazo rigenewe abantu bafite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, nabwo ndavuga nk'indangamuntu. Sayo gusa ndibuze kukubwira, ndaza kwerekeza no hanze y'u Rwanda, ndetse ndaza no kugaruka mu Rwanda mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye tw'iki gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbe nakubwira inyeshyamba za M23 zimaze kuba zatakaza noneho ubu ngubu ku duce tugera 12 nitwo zimaze kuba zatakaza, by'umwihariko umujyi wa Bukavu wamaze kuba wakamburwa zino nyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba za M23 cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba M23 umaze amezi agera kuri 3 wigaruriye uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashize amezi agera kuri 3 M23 ikomeje gukora cyangwa se ifite umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma no umujyi umaze iminsi wigarurijwe n'izi nyeshyamba za M23. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuvugwa yuko by'umwihariko ingabo za M23 zimaze kwitaba Imana ugereranyije nyinshi, ariko ugiye kureba abasivili bamaze kwitaba Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasivili bagera ku 7,000, ndetse n'abandi batabashije kurondorwa. Abo ngabo nababashijwe kuba bavurwa bakamenyekana. By'umwihariko imirongo y'urugamba ikiri kwavugirwa M23 ni ibitero byaraye bigabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, Ababiligi, Abarundi, FDLR, Wazalendo, ndetse n'abandi bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usigaranye agace kasa nkaho gakomeye, ariko Kivu y'Amajyaruguru Goma. Kivu y'Amajyaruguru Goma ikiri kuvugwa M23 iri kuryama itaryamye, ndetse iri gusinzira idasinziye, kuko isaha n'isaha yahite yamburwa uyu mujyi wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ibintu byaba byongeye kudogera, ndetse byaba byongeye guhinduka umwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bafite umuvuduko udasanzwe mu kwirukankana izi nyeshyamba za M23. Bamwe bamaze gufatwa barwana ku ruhande rwa leta ya bamwe bamaze gufata barwana ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23, ndetse biri kuvuga yuko abakuru mu bazi iby'urugamba benshi ba M23 bamaze gufatwa. Inyeshyamba za M23 ntabwo zigifite intwaro zihambaye, ndetse ko indege bakoreshaga yamaze kuba yaraswa na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa iri gukoresha drone zihambaye, ndetse na special forces zatojwe zaturutse mu Bubiligi, dore ko Ababiligi bamanutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamanukana intwaro zihambaye, ndetse bakirirwa nabe. Akaba ari nayo mpamvu bafite umuvuduko udasanzwe mu kwirukankana izi nyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba ziravuga yuko rwose leta ya Kinshasa iri kugaba ibitero mu baturage ndetse mu basivile, bakaba rero bari kubipfiramo cyane. Akaba ari nayo mpamvu ngo izi nyeshyamba zarekuye uduce tumwe na tumwe zagiye zifata mu buryo bwo kwemera amahoro ndetse no kuganira na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze yuko n'ubundi kabone ko inama yabereye muri Qatar iduha
nta kintu kigeze kivamo, ndetse avuga yuko yiteguye kurasa kuri uyu mutwe wa M23. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nakuza gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5.